Thank God for this stævne, the Israel stævne. Og vi takker Gud for det her Israels stævne. And the scripture that came to me while we were worshiping was from Isaiah 11, chapter 11, verse 1. Og det skrifter, der kom til mig, mens vi tilbad, det var Esajas 11, kapitel 11, vers 1. There shall come forth a rod from the stem of Jesse, Der skal skyde en rod af Isais stub. and a branch shall grow out of his roots. Og der skal gå en gren ud af de rødder. In my margin it says, there shall come a branch from, there shall come a shoot from the stump of Jesse. Ja, der skal komme et skud fra stubben. And a branch shall grow from the roots. Og der skal skyde en gren fra rødderne. A branch doesn't grow from the roots. Men en gren skyder ikke fra rødderne. A branch comes from the trunk of a tree. Altså en gren kommer fra stammen af træet. But here is a picture of only a stump. Nothing is left of that tree. Her er der et billede af en stub, der er ikke noget tilbage af træet. And there comes Jesus. Og der kommer Jesus. So as we heard this morning during prayer, everyone and everything seems to cut down Israel. Og som vi hørte i morgen i bønnen, at alle ser ud som om de er ved at skære Israel ned til sokkerholderne. And their greatest enemy is God. Og deres største fjende er Gud. Because when they disobey him, God himself cuts them down. Fordi når de ikke adlyder Gud, eller er ulydige, så skærer han dem ned. And I was asked to speak on the blessing of Abraham for Israel. Og jeg blev bedt om at tale om velsignelsen fra Abraham til Israel. And as I thought about that topic, I was not fully comfortable about only the blessing. Og da jeg forberedte det emne, så var jeg ikke helt tilfreds med kun velsignelsen. After visiting Israel so many times, efter jeg har besøgt Israel så mange gange, I don't think it's fair to just pray blindly for God to bless them. Så synes jeg ikke det er fair at kun bede om velsignelse over dem sådan helt blindt. We have to find what does God's word say, so we can pray according to His word, so He hears us. Så vi bliver nødt til at finde ud af, hvad siger Guds ord om det, så vi kan bede ifølge det, som Bibelen siger om det. So as I began to think about the topic, så da jeg begyndte at tænke mere på emnet, I thought about covenant. Så tænkte jeg på ordet pagt. God is a God of covenant. Gud er en pagtens Gud. And the reason Israel stands today is because God is a God of covenant. Og den eneste årsag til, at Israel står i dag, det er, fordi Gud er en pagtens Gud. We cannot separate covenant from blessing. Og vi kan ikke skille pagt fra velsignelse. We like blessing. Vi kan godt lide velsignelser. But blessing and covenant go together. Men velsignelse og pagt går hånd i hånd. This is a book of covenant and blessing. Bibelen er en bog med pagt og velsignelse. You cannot separate one side of the page from the other. Du kan ikke adskille den ene side af papiret fra den anden. In the same way, you cannot separate the covenant from the blessing. På samme måde kan du ikke skille pagt og velsignelse. Because blessing is a part of God's nature. Fordi velsignelse er en del af Guds natur. But covenant is also a part of His nature. Men pagt er også en del af hans natur. And if we want to understand blessing, we must understand covenant. Og hvis vi forstår velsignelse på den ene side, så er vi også nødt til at forstå pagten på den anden side. Blessing without covenant is permissiveness. Velsignelse uden pagt er permissiveness. Det ord kender jeg ikke. Nå. Tillad til alt. Så får man lov til alt. Ja, okay. Yeah. When I had children, I used to train parents, and I used to tell them, love without discipline is permissiveness. Altså, jeg opdrog børn, og jeg lærte forældre, at hvis ikke der var nogen konsekvens, så var det lovløshed eller ligegyldighed. So blessing without covenant is permissiveness. God is not a permissive God. Gud velsigner ikke uden at der er betingelser eller pagt. And covenant with blessing is true love. Og pagt og velsignelse er ægte kærlighed. So what is covenant? Så hvad er pagten? Before we talk about blessing, I want to talk about covenant. Og før vi taler om velsignelse, så vil jeg gerne tale om pagt. A covenant is a relationship between two partners. En pagt er en aftale eller et fællesskab mellem to parter. And they make promises to each other for a common goal. De laver gensidige aftaler for et mål.
A common goal. Et fælles mål, ja. Yeah. And a covenant is very often accompanied by an oath or a sign or something that says, okay, this shows, it's like nowadays we have a paper signed, you know. It's like that. Det er, at vi har et underskrevet papir eller et tegn, der siger, at de der to er i pagt med hinanden. It's like marriage. Det er som et ægteskab. A man and a woman come together, they make a vow to each other. Mand og kvinde kommer sammen og giver hinanden løfter. And they have a common goal. Og de har et fælles mål. And in the Christian marriage, there's a beautiful part of the vow which says only death will part us. Og i det kristne ægteskab er der en forunderlig ting, der siger, at det er kun døden, der kan skille sådan et ægteskab ad. So the only way God can stop his covenant is if he dies. Og den eneste måde, Gud kan stoppe sin pagt, er, hvis han dør. And that will never happen. Og det vil aldrig ske. The first covenant is found in Genesis chapter 3 and verse 15. Og det første pagtsløfte er givet i 1. Mosebog kapitel 3 og vers 15. God created man and woman to partner with him on the earth. Gud skabte mand og kvinde for at være partner med ham på jorden. And there was an agreement. You take care of the garden with me, but you can eat everything. Everything is for you, but not that one tree. Someone called it the Google tree. Der var et træ i haven, og de skulle passe på haven, og aftalen var, at I må spise det alt sammen, undtagen det ene træ, og nogen kalder det Google-træet. And they disobeyed God. Men de adlød ikke Gud. And they had the consequence of their disobedience. Og de høstede frugten af deres ulydighed. But God said to Satan in Genesis 3:15, he said, I'll get you. Men i 1. Mosebog kapitel 3 vers 15 siger Gud til Satan, jeg kommer efter dig. He said, you're not going to get away with this. Du slipper ikke godt afsted med det her. And this book is a book of that covenant from beginning to end. Og Bibelen er en bog af pagten helt fra begyndelsen og til slut. It's a covenant that began in Genesis and ends in Revelation, where God gets him. Og det er en bog, som fortæller fra 1. Mosebog til åbenbaringen, at Gud han får gjort kål på Satan. We read a lot about covenants throughout the Bible. Og der er masser af pagter igennem Bibelen. But there are 5 covenants which are very important. Men der er 5 pagter, der er meget vigtige. God made a covenant with Noah to save the world. Og Gud lavede en pagt med Ingen for at Noah. For at frelse verden, ja. To save the world physically. For fysisk at redde verden. God made a covenant with Abraham to begin the process of redemption. Og Gud lavede pagten med Abraham for at begynde processen med forløsning. God established the nation of Israel by making a covenant with Moses. Og Gud etablerede Israels folk ved at lave en pagt med Moses. And he made a covenant with David and promised an eternal shepherd king through Jesus. Og han lavede en pagt med David, at han ville lave en evig hyrdekonge i Jesus. And all these covenants culminated in Jesus with the new covenant. Og alle disse pagter blev forenet i en stor pagt med Jesus i den nye pagt. I'm going to focus on the covenant with Abraham. Og jeg vil fokusere på pagten med Abraham. We all know where it's found in Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Thank you. Tak. Og vi ved, hvor det findes i 1. Mosebog kapitel 12 vers 1-3. Some of us even know it by heart. God said to Abraham, get out of your country and out of your kindred and leave your father's land and go to a land that I will show you. Og nogle af os kan det udenad. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og dit fars hus og gå til det land, jeg vil vise dig. I will make you a great nation. I will bless you. I will curse those who curse you. Bless those who bless you. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Og jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. But it ends with that common goal. Men det slutter med dette fælles mål. Abraham, in you shall all the nations of the earth be blessed. Abraham, i dig skal hele verdens nationer være velsignet. There was a condition to this covenant. Der var en betingelse knyttet til det pagt. The condition for Abraham was to obey God. Betingelsen var, at Abraham skulle adlyde Gud. God asked him to do a specific thing. Gud sagde til ham, at han skulle gøre en helt konkret ting. Leave your family, leave your land and go. Forlad din familie, forlad dit land og gå. Once you start going, I'll show you where to go. Og når du holder op med at gå, så vil jeg vise dig, hvor du skal gå hen. All God's blessings have conditions. Alle Guds velsignelser har betingelser. So when we want to pray for Israel, for the blessings of Abraham on Israel, Så når vi vil bede for Israel og Abrahams velsignelse til Israel,
Our prayers will not be answered vil vores bønner ikke blive hørt, if we don't pray according to the will of God. hvis ikke vi beder efter Guds vilje. And God's will has always been obedience. Og Guds vilje har altid været lydighed. Adam and Eve were told to obey. Adam og Eva blev sagt, at de skulle adlyde. They lost everything to disobedience. De tabte alt gennem ulydighed. And Israel, Abraham was told to obey. Og både Israel og Abraham var fortalt at adlyde. He was given 7 blessings. Han fik, But he had to do only one thing, obey. Han fik 7 velsignelser, men han skulle kun gøre én ting, det var at adlyde. He obeyed. Han adlød. It took him many years to come to that place of complete obedience. Det tog ham mange år at komme til den fuldkomne lydighed. All the way God was faithful. Igennem det hele var Gud trofast. And at the end of his life, every promise God gave Abraham was fulfilled. Og ved enden af hans liv var alle de løfter Gud gav Abraham opfyldt. Because Abraham fulfilled his part of the deal. Fordi Abraham fuldførte sin del af aftalen. God said to him, I will make you a great nation. Gud sagde til ham, jeg vil gøre dig til et stort folk. In Deuteronomy chapter 10 and verse 22. Og 5. Mosebog 5:22. It says they went down into Egypt with 70 people. Og fortæller, at de tog ned til Egypten med 70 mennesker. And the Lord made them like the stars of the heaven for multitude. Og Gud gjorde dem til en folkeskare så stor som stjernernes tal. You know, Israel is such a tiny little nation. Altså Israel er sådan en lille bitte nation. But if you read through the Bible, no one dared mess with Israel. Men hvis du læser gennem Bibelen, så er der ikke nogen, der turde stille sig op imod Israel. Because when you mess with Israel, you don't mess with Israel. Fordi hvis du laver ballade med Israel, så er det ikke Israel, du laver ballade med. You mess with the God of Israel. Du laver ballade med Gud. That's what David said. Who is this Goliath come to mess with the God, with the armies of the God of Israel? Og det var det, David sagde til Goliat. Hvem er det, der rejser sig mod Israels her? Even today, Israel is considered a country you don't mess with. Og selv i dag er Israel anset for et land, du ikke laver ballade med. When I was in Israel, I bought a book about the 7-day war. Og da jeg var i Israel, så købte jeg en bog om 7-dageskrigen. And you know, when I read that book, it was like I was living in the book of Joshua all over again. Og da jeg læste den bog, var det som om jeg levede i Joshuas bog en gang til. In 6 days, there were 6 crazy miracles. Og på 6 dage var der 6 fuldstændig vanvittige mirakler. And they won the war so miraculously. Og de vandt så mirakuløst den krig. After the war, when their enemies knew how many Jews were there and what were the weapons they had, da fjenderne fandt ud af, hvor mange jøder der var, og hvilke referencer de havde, they said to them, if we knew that you all were so few and you had such horrible weaponry, we would have come to you all only with sticks. Og de sagde, hvis vi havde vidst, hvor få I var, og hvad det var for nogle forfærdelige våben, I havde, så er vi kommet bare med pinde til jer. That 6-day war was against the God of Israel. Men 6-dageskrigen var mod Gud, som vandt krigen. So God fulfilled his promise to Abraham, I'll make you a great nation. Men Gud opfyldte sit løfte til Abraham, jeg vil gøre dig til et stort folk. He didn't say a big nation, he said a great nation. Han sagde ikke stor i betydning, men i storhed. You don't have to be big to be great. Du behøver ikke at være stor for at være storslået. Then God said, I will bless you. Så sagde Gud, jeg vil velsigne dig. In Genesis chapter 24 and verse 1 it says, i 1. Mosebog 24:1, ja. It says Abraham was old and well stricken in age. Og der står, at Abraham var gammel og højt op i årene. And the Lord had blessed him in all things. Og der står, at Herren havde velsignet ham i alle ting. Then God said, I will make your name great. Og så sagde han, jeg vil gøre dit navn storslået. To make his name great, God gave him a prophetic name. Og for at gøre det, så gav han ham et profetisk navn. From Abram to Abraham. Fra Abram til Abraham. He got the name Abraham, father of a multitude, much before he got Isaac. Og han fik navnet Abraham langt før han fik Isak. So every time Sarah called out to him, Abraham, she was saying, father of the multitude, come here, and they had no children. Så hver gang Sara kaldte på ham, far af en mægtig stor folk, kom her. Everybody who spoke to him and called his name were prophesying over him. Og hver gang nogen kaldte på ham, så profeterede de over ham. Abraham was born almost 2,000 years before Jesus. Og Abraham blev født næsten 2000 år før Jesus. Till today he is well known. Og i dag er han stadigvæk velkendt. God said, I will make your name great. Og Gud havde sagt, jeg vil gøre dit navn storslået. There are the three major religions of the world want to own him. Og de 3 største religioner på jorden vil gerne være ejer af ham.
So God said, I will make your name great, and he did. Så Gud opfyldte, at han ville gøre hans navn stort. And God said, you will be a blessing. Du vil være en velsignelse, sagde Gud. I will bless you so you can be a blessing. Jeg vil velsigne dig, så du kan være en velsignelse. Galatians chapter 3 and verse 9 says, Galaterne 3:9 siger, all who are of faith are blessed with faithful Abraham. alle som har tro er velsignet i Abrahams. He says, I will bless those who bless you. Han sagde, jeg vil velsigne dem, der velsigner dig. There are so many stories about that. Der er så mange historier om lige præcis det. He said, I will come against those who come against you. I will curse those who curse you. Jeg vil komme imod dem, som kommer imod dig, og jeg vil forbande dem, der forbander dig. There's such a fantastic story in Genesis chapter 14. Og i 1. Mosebog kapitel 14 er der en fantastisk beretning. 4 kings with their armies came and captured Lot together with other people. Der kom 4 konger med deres hære og tog Lot til fange. And 4 kings with 4 armies. Og 4 konger med 4 hære. Abraham said, how dare you take my nephew Lot? Og Abraham sagde, hvordan i alverden tør jeg tage min nevø? He called all the servants from his house, 318 of them. Så var der 318 tjenere i sit hus, som han kaldte til sig. They were not soldiers, they were servants. De var ikke soldater, de var And tjenere. he went after those 4 kings with their 4 armies, and he brought back Lot. Og han sprang efter de der 4 hære og 4 konger, og han slog dem. Because when they came against Lot, they didn't come against him. They came against one who Abraham loved, and that was the one who covered Abraham was the God of Israel. For da de løb efter Lot, så løb de ikke efter ham, de løb efter Abraham, og han var under Abrahams velsignelseshat. Then we come to the final blessing, the best blessing of all. Så kommer vi til den største og bedste velsignelse af dem alle sammen. In you, Abraham, all the families of the earth will be blessed. Som hedder, i dig, Abraham, skal hele jordens familie være velsignet. Not just your natural family. Ikke bare din naturlige familie. Every family on the earth will have an opportunity to be blessed through you, Abraham. Hver eneste familie på jorden vil have en anledning til at blive velsignet af dig, Abraham. Abraham was the father of the Jews. Abraham var jødernes far. But in Galatians chapter 3 and verse 14 it says, I Galaterne 3 vers 14 siger det. the blessing of Abraham came upon the Gentiles in Christ. Og der siger det, at Abrahams velsignelse kom gennem Kristus til hedningene. Through Christ, more than 1/3 of the world calls themselves Christian. På grund af Kristus kalder en tredjedel af jordens befolkning sig selv for kristne. That is a blessing. Det er en velsignelse. So Abraham got Isaac. Abraham fik Isak. And now God has to again check for obedience because God wants to keep his covenant, right? Gud var nødt til at prøve ham i lydighed, for han ville gerne holde sin pagt. I cannot be obedient for my children. Jeg kan ikke være lydig på mine børns vegne. My children have to go through their own test with God. Mine børn må ikke igennem deres egen prøve med Gud. So when Abraham was gone, it came time for God to test this covenant now with Isaac and see if Isaac will do his part. Så da Abraham var væk, så var han nødt til at prøve Isak for at se, om Isak vil holde sin del af pagten. So we read in Genesis chapter 26. Så vi læser i 1. Mosebog kapitel 26. Verses 1-6 says, there was a famine in the land. Der i vers 1-6 siger, at der var hungersnød i landet. And Isaac went to the king of the Philistines. Og Isak gik til filistrenes konge. And God appeared to Isaac. Og Gud viste sig for Isak. And he said, don't go down to Egypt. Så han sagde, lad være med at tage ned til Egypten. Live in this land. Bo i det her land. If you be in this land, I will be with you. Hvis du forbliver i det her land, så vil jeg være med I will dig. bless you and your descendants. Og jeg vil velsigne dig og dine efterkommere. I will not only give you this land, I will give you all the lands around you. Altså jeg vil ikke kun give dig det her land, men hele landet omkring jer. And God reminded him, he said, I will perform the oath, the promise I made to Abraham, I will perform through you. Yes. But I need you to obey me. Han sagde til Isak, jeg vil give dig de løfter, jeg gav til Abraham til dig, men du skal adlyde mig. And Isaac didn't have any children then. And God said, I will make your descendants multiply like the stars of the sky. Og Isak, som endnu ikke havde nogen børn, der sagde Gud, jeg vil gøre dine efterkommere til som sandet på jorden. And then God said again, in you all the families of the earth will be Og blessed. så gentog Gud løftet, at i dig vil jordens slægter velsignes. And God reminded the son Isaac, he said, you know, Abraham, your father, he obeyed my voice and he did what I
told him to. Og Gud mindede Isak om, hvordan hans far Abraham havde adlydt Gud i det, han havde skulle gøre. And Isaac remembered his father. Og Isak huskede sin far. Isaac remembered that he lay on that altar and saw his daddy take the knife to kill. Og Isak huskede, hvordan han selv lå på alteret, og Abraham tog kniven parat til at ofre ham. Isaac was not a helpless child at that time. Han var ikke et hjælpeløst barn på det tidspunkt. He must have been a young man because he's the one who carried the wood up for Han the må have været en ung sacrifice. mand, for han bar træet op til alteret for at kunne ofre. And I believe that Abraham didn't tie him. Isaac just lay on that altar. Og jeg regner med, at Abraham bandt ham ikke, men Isak lagde sig på alteret. And when God said this to Isaac, Isaac remembered that sacrifice. Og da Gud minder Isak om det, den situation, så husker han, hvordan det var. And he said, at that time there was a famine in my father's life. Og på det tidspunkt husker han, der var hungersnød i min fars liv. My father passed the obedience test. Og min far, han gennemgik og klarede den her lydighedsprøve. And I'm here today because my father passed that test. Og jeg er i live i dag, fordi min far, han klarede den prøve. And then verse 6 says, so Isaac dwelt in the same land. Så vers 6 siger, at Isak forblev i det samme land. Verse 12 says, then he sowed in the land of famine. Og der står der i vers 12, at han såede ud i det land, hvor der var hungersnød. And he reaped in the same year 100-fold because God blessed him. Og han høstede det samme år 100-fold, fordi Gud velsignede ham. That was Isaac's test of obedience. Det var Isaks lydighedsprøve. Isaac passed the test. Han klarede prøven. And it says in verse 13, he began to prosper and continued prospering until he became very Og prosperous. der stod, at han havde fremgang, og han blev rig, og det gik han fik vældig meget rigdom. He had so much of possessions that the Philistines envied him. Han fik så meget velsignelse og ejendom, så filistrene de blev misundelige på ham. In verse 1, he was almost going to the king of the Philistines to save him from the famine. Og i vers 1, der var han næsten ved at tage ned til filistrene for at blive reddet ud af hungersnød. But in verse 14, by the end of the story, the Philistines begin to envy him because of the blessing of God on his life. Men i vers 14, så er det filistrene, der er misundelige på ham på grund af Guds velsignelse i hans liv. Because Isaac kept his part of the covenant. Fordi Isak holdt sin del af pagten. The blessing could be released because he did his part. Velsignelsen kunne blive forløst, fordi han gjorde sin del. The blessing is there. Velsignelsen er der. God has the blessing. Gud har en velsignelse. We release the blessing. Vi forløser velsignelsen. Israel will release the blessing. Israel vil forløse deres So when we velsignelse. pray, we need to pray that they will keep their part of the deal. Så bliver vi nødt til at bede om, at de vil holde deres del af aftalen. Lord, you have every blessing for them. Du har alle velsignelser for dem, Herre. Let them realize that they have a part to play in the release of this blessing. Lad dem forstå, at de har en rolle at spille i den her forløsning af velsignelse. And then Isaac was gone, and so came Jacob. Og der så var Isak væk, og så kom Jakob. And God had to go through the same process of testing Jacob. Og Gud var nødt til at gå igennem den samme prøve i forhold til Jakob. I won't go into much detail, but he said exactly the same thing to Jacob. Jeg går ikke ind i for mange detaljer, men han sagde nøjagtigt det samme til Jakob. He said, your descendants shall be like the dust of the earth. Han sagde, at dine efterkommere skal være som støvet på jorden. He said, in your seed, all the families of the earth will be I blessed. din sæd skal hele jordens slægter velsignes. He said, I'm with you wherever you go, Jacob. Jeg er med dig, hvor end du går, Jakob. I will do what I have said I will do with Jeg you. vil gøre, hvad jeg har sagt, jeg vil gøre. We know Jacob was a crooked man. Vi ved, at Jakob var en He did many wrong things. skæv ting. He Han had gjorde to mange forkerte ting. He had to go to a lot of trouble to learn the right way. Han måtte gå igennem en masse trængsler og besværligheder for at gøre det rigtigt. Finally, God had to change his name because he was so crooked. Han var nødt til at få ændret sit navn, for han var så And kuldret. God called him Israel. Og Gud kaldte ham Israel. And at the end of the book of Genesis, they went into Egypt as 70 people. Jacob's family was only 70 people. Og da vi når til slutningen af første Mosebog, så drager Jakobs familie på kun 70 personer til Egypten. Exodus is a story of God keeping his part of the covenant and bringing his people out.
Anden Mosebog er en fortælling om, hvordan Gud holder sin del af aftalen og bringer sit folk ud. He brought them out with a mighty hand. Han bragte dem ud med en mægtig hånd. When he brought them out, they were not fully obedient. Og da han tog dem ud, så var de ikke fuldstændig lydige. Because we read about the mixed multitude that came out. For vi læser om den her blandede flok, der kom ud. They came out with their whole mind full of idol worship. Og de kom ud med hele hovedet fuld af afgudstyrkelse og idéer. At the first chance, they made a golden calf and worshipped it. Og ved første lejlighed, så lavede de en gylden kalv. They didn't keep his word. They didn't do their part of the covenant. De holdt ikke hans ord, og de holdt ikke deres del af aftalen. Instead of trusting him, they grumbled and complained, and for 40 years they had to roam around so God could cleanse them. De brokkede sig og var besværlige, og de var nødt til at være i ørkenen i 40 år, så Gud kunne rense dem. They were so not keeping their part of the covenant that all that generation died in the wilderness. De var så dårlige til at holde deres del af aftalen, så næsten hele generationen døde i ørkenen. Everyone above 20 died in the wilderness. Alle over 20 døde i ørkenen. And before Moses dies, og før Moses dør, he reminds them of the conditions of the covenant. Så minder han dem om betingelserne for pagten. He says, now I'm going the way of all the earth. Nu går jeg den vej, som alle på jorden går. But remember, God has made a covenant with you. Men husk, at Gud har lavet en pagt med jer. He's given you some commandments to keep. Han har givet jer nogle bud, I skal holde. And we read in Deuteronomy 27 and 28. Og vi læser i 5. Mosebog 29:9. Moses said, keep all the words of the promises that God, the commandments of God. For Gud selv, hold alle Guds bud. If you do that, then you will reap the blessing. Altså hvis du gør det, så vil du høste velsignelsen. He says in Deuteronomy 29 verse 9. Han siger i 5. Mosebog 29:9. Keep the words of this covenant and do them. Han sagde, hold de bud, der står i denne pagt, og gør efter dem. So that you will prosper in all that you do. Så du vil have fremgang i alt, hvad du gør. What is prosperity? It is God's blessing. Hvad er fremgang? Det er Guds velsignelse. So Moses says, remember you have a part to play. Moses sagde, husk I har jeres del at gøre. So Moses is gone, and so we have Joshua. Og Moses er væk, og så har vi Josva. As soon as Joshua comes on the scene in Joshua chapter 1, Ja, så snart Josva kommer på banen i Josva-bogen, God reminds him of the covenant. så minder Gud ham om pagten. After the death of Moses, it says the Lord came to Joshua and said, Moses, my servant, is dead. Da Moses var død, så kommer Gud til Josva og siger, Moses, min tjener, er død. Now go over the Jordan, Gå over Jordan, and I'm going to give this land to the children of Israel. og jeg vil give det land til Israels børn. God says, everywhere you put your feet, I will give you that land. Hver eneste sted din fod betræder, det vil jeg give God dig det says, land. no one will be able to stand before you all the days of your life. Der er ikke nogen, der vil stå imod jer hele dit livs dage. Joshua, just like I was with Moses, I will be with you. Og på samme måde, Josva, som jeg var med Moses, vil jeg være med dig. You be strong, Joshua. You be brave. Du skal være stærk, og du skal være modig. Because I'm giving this land to these people because I swore it to their fathers. Fordi jeg giver dette land til folket, fordi jeg har lovet deres fædre det. Interesting. When God made the covenant with Abraham, Interessant, da Gud lavede pagten med Abraham, God told him first what he must do. så sagde han først til Abraham, hvad han skulle gøre. God said, leave your family, leave your land, leave your Han sagde, country, and go. forlad din familie og dit land. But when Jeg it vil være comes din to Gud. Joshua, Men når vi kommer til Josva, God tells him his part of the covenant. så fortæller Gud sin del af God pagten. tells him what he will do for Joshua. Han fortæller, hvad han vil gøre for Josva. God tells his part first. Gud fortæller sin del først. And then he tells Joshua, remember, you also have a part to Og play. så fortæller han Josva, du har også en rolle at spille. He says, be strong and be very brave. Vær stærk og vær meget modig. You know, it takes strength and courage to obey the word of God. Det tager styrke og mod og adlyde Gud. And God says, be brave and be strong and do everything that's written in the law. Vær modig og stærk og gør alt, hvad der står i loven. This book of the law shall not depart out of your mouth. Denne lovbog skal ikke gå ud af dit You sind. shall meditate on it day and night, Du skal tænke på det nat og dag, so that you do what is written in it. sådan så du handler efter det, der står i bogen. When you do that,
Når du gør det, then you will make your way prosperous. så vil du have en fremgangsrig vej, And you will have good success. og du vil have stor succes. So God says, if you obey, Gud sagde, hvis du adlyder, you don't need to pray to me to make you prosperous så and behøver du ikke successful. engang bede for mig for at få til mig for at få If you velsignelsen. obey my word, every secret of prosperity and success is in my word. Fordi alle løfter er hemmeligheder i mit ord. You don't have to pray for blessing. Du behøver ikke bede om velsignelser. All you need to do is obey. Alt hvad du behøver at gøre er at Because when adlyde. you obey, you release that blessing source from me. Fordi når du adlyder, så forløser du velsignelsen fra mig. You know, Joshua kept his deal. Og Josva, han holdt sin del. He led the people of Israel wonderfully. Og han ledte folket fantastisk. But unfortunately, Men uheldigvis, just like Moses had a successor, Joshua. Unfortunately, Joshua did not have a successor. men Josva havde ikke lige så stor succes som Moses. Nej, and Efterfølger, ja, successor, ja, efterfølger. So he did not prepare somebody to take over. Josva havde ikke forberedt nogen til at overtage efter ham. And at the end of the book of Joshua, he says, you choose this day whom you will serve. As for me, I will serve the Lord. Josva siger i slutningen af sin bog, at for jeg og mit familie, vi vil tjene Herren, I kan gøre, eller I må gøre det, I vælger. I må selv om. De må selv om det. Yeah, that's a very Danish word. Det er meget dansk. I think that Joshua was Danish. Jeg tror, at Josva var dansk. I will serve the Lord. I må selv om. Jeg vil tjene Herren, og I må selv om det. But that was not the right thing to do. Men det var ikke det rigtige at gøre. As a leader, Som leder he was supposed to tell them, follow the Lord. var han forpligtet til at fortælle dem, følg I'm Herren. serving God. If you want his blessings to be released, then you keep your deal of the Han covenant. skulle have fortalt folket, at jeg vil tjene Herren, og hvis du gør det, så forløser du for He was a great leader, but he didn't prepare his people for the next Han step. var en stor leder, men han forberedte ikke folket til det næste skridt. So no successor. Ikke nogen And efterfølger. Israel comes into the time of the judges. Og så kommer Israel ind i dommertidens And this was a roller coaster ride. og det var en for rutsjebane Israel. op og ned. If there was a judge who feared the Lord, Israel walked with the Lord. Hvis der var en dommer, der frygtede Herren, så vandrede Israel med If Herren. there was a judge who used his power wrongly, they went away from Og God. hvis der var dommer, der brugte deres magt forkert, så gik So det galt it med was noget. this kind of a Det var- journey. Op og ned og op og ned. It was not a steady journey. Up till Joshua, this was very steady. Frem til Josva havde det været meget lige og fast. The leadership of Israel was very, very pure. Lederskabet i Israel var meget rent. But Joshua, the book of Judges is very sad. Men dommerbogen er meget en trist bog. And it ends on a very sad note. Og det ender med en rigtig kedelig note. The last verse in the book of Judges, Den sidste vers i dommerbogen, in chapter 21 and verse 25, i kapitel 22, vers 5, it says, in those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Så i den tid var der ingen konger i Israel, og enhver gjorde, som han selv synes var rigtigt i hans egne øjne. What did Joshua tell them? Hvad fortalte Josva dem? I må selv om. I må selv om det. And Judges ends with, so how do you say it in Danish? Så de selv om. Så de var selv om det. Det kan vi læse i Josva-bogen, og det var det, det endte med. So they did what was right in their own De eyes. gjorde det, der var ret i deres egne øjne. They did not have the commandments of the Lord to guide them. De havde ikke Guds løfter og bud for vejledning. As covenant keepers, we don't do what is right in our own eyes. Som pagtholdere, så gør vi ikke det, der er ret i vores egne øjne. We go to the book of the covenant Vi går til pagtsbogen, and we find out what is right in the Lord's eyes. og vi finder ud af, hvad er det rigtige i Guds øjne. And we do what is right in his eyes. Og vi gør, hvad der er rigtigt i hans øjne. And when we do that, the source of blessing is released to us. Og når vi gør det, så forløser vi velsignelsen for os. We open the gates of blessing. Vi åbner velsignelsens dør. So when we pray for Israel, what we need to pray is, God, let them return to the covenant. Så når vi skal bede for Israel, skal vi bede om, lad dem vende tilbage til pagten. Let them return to obeying your word. Lad dem gå tilbage til at adlyde dit ord. The Messianic Jews are 0.3% in Israel. Og i Israel, så er de messianske jøder 3%. They are returning. 0,3%. Whatever. In English, it's 0.3.
Commentary, på dansk. So they are returning to the covenant. Så de er ved at vende tilbage til pagten. When we pray for Israel, we need to pray that they will multiply. Så når vi beder for Israel, skal vi bede om, at messianske øder vil forøges. When we pray for Israel, we pray, Lord, send laborers into that harvest. Og vi må bede Gud om at sende arbejdere ind til den høst. Send the Messianic Jews into among the other Jews to bring in the harvest. Og vi må bede de messianske jøder om, at de må gå ind og bringe høst ud af resten af Israel. No one can win a Jew like a Jew. For ingen kan nå en jøde som en jøde. They are the best evangelists. De er de bedste evangelister. But they are persecuted very badly. Men de er meget forfulgte. So when we pray, we need to pray that they would have courage, like Joshua. Be brave, be strong. The Lord is with you. Så når vi beder for dem, bliver vi nødt til at bede om, at de vil være stærkere og være mod som Josua. When we pray for Israel, it's good to pray for Israel, but I believe that we need to narrow in and pray for the Messianic believers more than we do. We don't pray for them enough. Jeg tænker, at vi bliver nødt til at snævre det ind og bede for de messianske jøder, for vi beder ikke nok for dem. They need our prayers. De behøver vores bønner. They need our support. De behøver vores støtte. They need our De encouragement. behøver vores opmuntring. Because they are the people on the ground. Fordi de er jo folket på jorden. They are like the army in the front line. De er som hæren i frontlinje. So let's pray very specifically for them. Så lad os bede specielt for dem. Now, from Judges and the rest of the Old Testament, Fra dommerbogen og resten af Gamle Testamente, Israel ignored the terms of the covenant with Jehovah. der ignorerede de Israel pagten med Jehova. God sent so many prophets to them, Gud sendte så mange profeter til dem. but they rebelled and they went into exile. De var oprørske og gik i eksil. And like we heard a little while ago, God was their worst enemy. Og Gud var nødt til at sende dem fjender. God was their worst enemy. Når Gud var deres værste fjende. Because when they turned away from him, his protective covering went away. Or rather, they went away from his protective covering. Da de ikke adlød ham, så gik de væk fra hans beskyttelse. In themselves, they were not strong. I sig selv var de ikke stærke. That's why their enemies got them without God. Det var derfor, deres fjender kunne nå dem. They kept doing that again and again, right throughout the Old Testament. Og de gjorde det hele vejen igennem Gamle Testamente. Right from Judges to the book of Malachi. Hele vejen fra Josva-bogen til Malakias bog. And Malachi again ends on a very sad word. Og Malakias slutter også med en meget trist. Chapter 4 and verse 4-6. Kapitel 4, vers 4-6. God says, remember the law of Moses. Gud sagde, husk Moselov. I gave Moses a commandment in Horeb. Jeg gav Moses en lov i Horeb. Remember and do them. Husk det og gør efter det. I'm going to even send you Elijah. Og jeg vil sende dig profeten Elias. Before the great day and terrible day of the Lord. Før den store frygtelige Herrens dag. He will turn the hearts of the fathers to the children and the children to the fathers. Han vil vende fædrenes hjerte til sønnerne og sønnerne til fædrenes. God said, if this doesn't happen, then I will come and strike the whole earth with a curse. Og hvis det ikke sker, så vil jeg forbande hele jorden. The book of Judges ends very sadly with a sad verse. Dommerbogen slutter meget trist med et trist ord. The Old Testament ends very sadly with the word curse. Og den sidste bog i Bibelen, Malakias, ender med et meget trist ord, forbandelse. And total silence for 400 years. Og total stilhed i 400 år. It's almost like God tried everything and it didn't work with these Det people. var som om, at Gud havde prøvet alt, og der var ikke noget, der virkede. It's almost like he's sitting and thinking, what shall I do? Og som om Gud sad og kløede sig i nakken, hvad i alverden skal jeg gøre? You know, in English we say, sometimes I come to the end of my rope. I have no words to express. Jeg kommer til slut af alle mine ord, jeg har ikke noget at sige. It almost feels like God was going through something like that. Det var som om Gud går igennem noget sådan. And then 400 years later, 400 år senere, Jesus came. så kom Jesus. Jesus came, but in those 400 silent I years, disse 400 tavse år, I'm sure the Israelites remembered all the things God said to them during their jeg er backsliding. sikker på, at Gud i de 400 år påmindede Israel om, hvad han havde sagt. In Jeremiah chapter 3, he says, return backsliding Israel. Han sagde i Jeremias kapitel 3, kom tilbage frafaldende folk. He says, I'm merciful. Will you acknowledge your iniquity? Jeg er nådefuld, vil I ikke godt omvende jer?
Will you acknowledge your Vil du iniquity? genkende eller anerkende jeres fejl og synder? God is literally begging them to come back to him. Folk tiggede dem om at komme tilbage til ham. He's begging them to keep their side of the covenant. Han tigger dem til at komme til sig under disse tavsår. And God kept his covenant promise even during the silent Og selv years. gennem disse tavseår, så holdt han sit løfte. He said, I'm going to do something not for your sake, but for my sake. Jeg kommer til at gøre noget, ikke for jeres skyld, men for min egen. Since you're not returning to me, Siden I ikke omvender jer til mig. I'm going to do something because my name is holy. Fordi jeg vil gøre noget, fordi mit navn er helligt. I will hold my name in esteem. Jeg vil holde mit navn højt. And I will bring you back. Jeg vil føre jer tilbage. I will take you from all the nations and bring you back. Jeg vil tage jer fra alle forskellige nationer og bringe jer I tilbage. will cleanse you. Jeg vil rense jer. This is when they were still in their sins. Det var da de stadig var i synderne. Remember we said that covenant is built on relationship. Pagt er bygget på fællesskab. Even when they forget their relationship, God doesn't forget his Selvom side. de glemmer deres del af det, så glemmer Gud ikke deres fællesskab. He has said to them, until death do us part. Jeg har sagt til indtil døden og skiller. If I have to forsake you, I have to die. Hvis jeg skal overgive jer, så må jeg selv dø. That's the level of commitment God has. Det er pagtsniveau Gud har. And he promises, I'll put my spirit on you. Og han vil komme en god ånd i jer. He says, I will take away your stony heart. I will give you a Jeg vil heart tage of flesh. jeres stenhjerter væk og give jer et kødhjerte. It's like God is saying, I will do everything so that you can keep your side of the covenant. Jeg vil gøre alt for, at I kan holde jeres del af pagten. You know, we need to see the heart of God when we pray for Vi er Israel. nødt til at se Guds hjerte, når vi beder for Israel. He is that father Han er deres far. where the prodigal has gone away. Når den fortabte søn er And he væk, stands every day looking, when will og så that står han child hver come dag og back? kigger, hvornår kommer det der barn igen. We don't know how long it took between the time he went away and came Vi back. ved ikke, hvor lang tid det tog, før han kom tilbage. But when he came back, Men da han kom tilbage, the father was already waiting for der var him ventede faren allerede på because ham. he had been waiting for him. For han havde ventet på ham He had længe. been looking and waiting. Han havde ventet And og that kigget. was God in those 400 Og det var years. Gud i de 400 år. He says, come back, come back, come Han back. sagde, kom tilbage, kom tilbage, kom tilbage. Why? Hvorfor? We heard this morning because he is faithful. Fordi han er trofast. In 2 Timothy chapter 2 verse 13, I 2. Timotheus 2:13, Paul says, when we are faithless, he remains faithful. når vi er utro, så forbliver han tro. He cannot deny Han himself. kan ikke fornægte sig selv. He cannot change his character. Han kan ikke ændre sin egen karakter. His character is faithful. Hans karakter er trofast. And therefore, derfor. he is a God of covenant. That's his reputation. Og derfor er han pagtens Gud, det er hans omdømme. So after 400 years, Efter 400 år, we read in Acts 13 and 23, from this man's seed, that's David, according to the promise, God raised up for Israel a savior. ifølge løftet til Abraham, til David, så løftede David, han Jesus op. What was the promise? According to the promise. Which promise? Hvad var det for et løfte, han havde givet? Through you, all the families of the earth will be blessed. I dig skal alle familier på jorden velsignes. Through Abraham, you and I are blessed Ifølge Abraham, så er du og jeg velsignet, because we know Jesus. fordi vi kender Jesus. Now, Jesus is the covenant climax. Jesus er pagtens klimaks. In the New Testament, I Nye Testamente we see Jesus as the offspring of Abraham. er Jesus udsprunget af Abraham. We see Jesus, God made a covenant with Abraham, remember? Gud lavede en pagt med Abraham. Jesus is coming from Abraham, from the Jesus Jews. kom fra Abraham, fra jøderne. God made a pact with, made a covenant with Moses. Og Gud gjorde en pagt med Moses. Jesus is greater than Moses. Jesus er større end Moses. God made a covenant with David. Gud lavede en pagt med David. Jesus came out from David to carry on the everlasting kingship. Fordi Jesus kom ud af David og for at lave et evigt herrevælde. And Jesus made a new covenant. Og Jesus lavede en ny pagt. It says in Luke 22:19-22. I Lukas 22, 19-22, This is my body. det er det mit legeme. This is my blood. Det er mit blod. Do this in remembrance of me. Gør dette til ihukommelse af mig. That was a Passover meal. Det var et påskemåltid. Every Jew eats the Passover meal to remember Egypt. Og alle jøder holder et påskemåltid for at huske Egypten. Every Jew eats the Passover meal killing a Passover lamb. Alle holder et påskemåltid ved at slagte et påskelam. They eat the body of the lamb and remember Egypt. Og de spiser påskelammet og husker Egypten.
Jesus said, from now on, when you do this, Jesus sagde, for nu af, når I gør dette, he was talking to 12 Jews, så okay? talte han til 12 jøder. From now on, when you do this, For nu af, når du gør det, don't remember Egypt. husk ikke længere Egypten. Don't think about that land. Tænk ikke mere på det land. Remember me. Husk mig. Remember that I have come to save you. Husk, at jeg kom for at frelse jer. I am the Lamb of God. Jeg er Guds lam. This is my body given for Det er you. mit legeme givet til jer. And then he said, this is the cup of the new covenant in my Og blood. dette er den nye drik i den nye pagt med mit blod. What does a new covenant do? Hvad gør en ny pagt? When you have a new covenant, you don't look at the old one. Hvis du har en ny pagt, så kigger du ikke mere på den gamle. At least you're not supposed to. Det er du ikke beregnet til at skulle Because the new covenant makes the old one obsolete. gøre. Fordi den nye pagt ophæver den gamle. You know, it continues in that passage. It says, Jesus says, behold, the hand of my betrayer is with me on the table. Jesus sagde, læg mærke til, at min bedrager, eller min bedrager, han er med mig ved bordet. He says, the Son of Man is going as he should. Den menneskesøn går derhen, hvor han skulle. But woe to that man by whom he is betrayed. Men trist for den mand, ved hvem han er overgivet. You know why? Ved du hvorfor? Judas broke the covenant. Fordi Jesus brød pagten. He ate the bread. Judas. Jeg sagde ikke Judas. Jeg mente Judas brød pagten. Judas broke the covenant. Judas brød pagten. He ate the bread and the wine Han spiste af brødet og and vinen, went out and betrayed Jesus. og han gik ud og forrådte He Jesus. broke his part. Han brød sin del, And Jesus said, woe to that man og Jesus advarede mod at who gøre det. breaks the covenant. Den, som bryder pagten, When we pray for Israel, når vi beder for they Israel, are not living in covenant. så lever de ikke i nogen pagt. We need to say, God, have mercy on them. Vi bliver nødt til at sige, Gud har noget, sige Give noget til them a dem. chance to return to the covenant. Giv dem en chance for at omvende sig til Bring pagten. repentance to them. Giv dem omvendelse. So it's not said of them, woe to them because they betrayed the covenant. Lad det ikke længere sige om dem, wow for dem, fordi de ødelagde pagten. It was not only a new covenant. Det var også en ny pagt. In Hebrews 7:22, it says, Jesus became a guarantee and a surety for a better Der står i covenant. Hebræerne 7:22, at Jesus blev garant for en bedre pagt. You know, when God made a covenant with Abraham, Da Gud lavede en pagt med Abraham, he had to make another one with Moses så måtte han lave en anden med and Moses, another one with David. og en anden med David. But with Jesus, there's no more another one Men med Jesus er der ikke brug for nogen mere, because it is a better covenant. fordi han fulgte pagten. Jesus is the guarantee. Jesus er garantien, And you know something? og ved du, It's not only the Jews. det er ikke kun jøderne. In Galatians 3:29, it says, I Galaterne 3:29, if you are Christ, hvis I tilhører Kristus, you are Abraham's seed, så er I Abrahams sæd, and you are heirs according to the promise. for så er I arvinger til det løfte. Which promise? Hvilket løfte? The promise God gave Abraham in Genesis chapter 12. Det løfte, som Gud gav Abraham i I will make your name, 1. I Mosebog will 12. bless you. Jeg vil sige dig. I will make your name great. Jeg vil gøre dit I navn will storslået. bless all the families of the earth Jeg vil because of you. velsigne alle jordens slægter på grund af dig. Why did Jesus say, go out and preach the gospel? Så hvorfor sagde Jesus, gå ud og tale evangeliet? So that the families of the earth can be blessed through us. Så jordens familie kan blive velsignet gennem os. So the Jews and us have equal standing with Abraham. Så jøderne og vi har samme standard i forhold til Abraham. The old covenant was only for the Jews. Den gamle pagt var kun for jøderne. Jesus came with a new and better one, not only for Jews, but also for us Gentiles. Han kom med en ny og bedre pagt, ikke kun for jøder, men også for hedninger. But we must remember the covenant blessings are conditional. Men der er betingelser ved velsignelserne i The pagten. covenant blessings are dependent on our obedience. Men velsignelserne er afhængige af vores lydighed. In Deuteronomy 28 it says, if you diligently obey the voice of the Lord, Der står i 5. Mosebog 28, hvis I villigt og omhyggeligt adlyder Herrens røst, if you carefully keep his commandments, hvis du omhyggeligt holder hans bud, the Lord will set you high above all the nations of så the vil
vil Gud earth. sætte jer højt over nationerne på jorden. And all these blessings shall come upon you and overtake you. Og så skal alle disse velsignelser komme over dig og fylde dig. It's like, too many blessings. Now I'm going to run away. But they will run after you and overtake you. Der vil være velsignelser, der kommer efter mig, og hvis jeg forsøger at løbe væk fra dem, så vil de stadigvæk nå mig. And the Lord will make you the head and not the tail. Og Gud vil gøre dig hoved, ikke hale. You will be above only and not beneath. Du vil være over, ikke under, If you heed the commandments of the Lord. hvis du holder Herrens bud. Don't turn aside from them. Vend dig ikke fra dem. But it ends with, if you do not obey the Men hvis du voice, ikke adlyder det, if you do not observe the commandments, hvis du ikke holder øje med budene, then all the curses which are opposite of blessing will come upon you, and they will also overtake så you. vil alle forbandelserne, som også er der, de vil komme efter dig og overtage dig. The exact blessings that come with obedience, Den fuldkomne velsignelse, der kommer ved lydighed, they turn into curses Vender when sig we til- don't obey. til forbandelse, når vi ikke adlyder. What we need to pray most for Israel is Hvad vi that they will allermest- learn to obey. Mest for Israel er, at de må lære at adlyde. Because Abraham's covenant blessings are for the obedient ones. Fordi Abrahams velsignelse er kun for dem, der adlyder. And at the moment, the Messianic Jews and the believing Gentiles are the obedient Og i ones. øjeblikket er de messianske jøder og de troende hedninger er dem, der modtager det. Not perfect, Ikke perfekt, but obedient. men adlydende. On the way to perfection. På vej til fuldendelse. There's only 0.3% of Jews who know Der er Jesus. kun 0,3% messianske jøder. We need to pray that that number goes up Og vi må quickly. bede om, at det tal bliver større. When we keep our side of the covenant, which is obedience, Når vi holder vores del af pakken, som er lydighed, God keeps his side of the covenant, which is blessing. så holder Gud sin del af pakken, som er velsignelse. Because he is a God of covenant. Fordi han er pagtens Gud. He longs to give us the blessing. Han længes efter at give os He velsignelse. longs to release the blessing on Israel. Han længes efter at udøse velsignelsen over Israel. So our prayers must be, God, bring them back to the covenant so they obey your word. Så vores bøn må være, bring dem tilbage til pagten, så de adlyder dig. Let us choose obedience. Lad os vælge velsignelse And let's pray. lydighed. And let's pray for Israel to choose obedience. Og lad os bede for Israel at vælge lydighed. The covenant blessings are remembered in the blessing. Altså husk, at pagtens løfter og velsignelser er husket i pagten. There's a song called The Blessing. Der er en sang, der hedder Velsignelsen, It's taken from Numbers chapter 6, verses 22 og to den er taget 27. fra 4. Mosebog kapitel 6, vers 22-27. God spoke to Moses and said, Herren talte til Moses og sagde, speak to Aaron tal til Aaron and his sons and tell them, og hans sønner og sig til dem, this is the way you will bless the children of Israel. det er den måde, du skal velsigne Israels børn. Say to them, Sig til dem, may the Lord bless you and keep må you. Herren velsigne og bevare dig. As I thought about this, I said, why bless and keep? Hvorfor velsigne og bevare? May the Lord bless you and keep you Må Herren- in obedience. Må Herren velsigne dig og holde dig i lydighed. When you stay in obedience, Når du forbliver i lydighed, it's God who keeps us in obedience. det er Gud, der holder os i In lydighed. ourselves, we don't have the capacity. Altså i vores selv, så kan vi slet ikke det der. But may the Lord bless you and keep you in obedience. Må Herren velsigne dig og holde dig i lydighed. When that happens and you stay in obedience, Og når det sker, du forbliver i lydighed, the Lord make his face shine upon you and be gracious to så you. vil Herren lade sit ansigtslys skinne over dig. When Moses went into the presence of God, Når Moses gik ind i Guds nærvær, his face shone upon Moses. så kiggede Guds ansigt på Moses. When Moses came to the people, his face shone upon the people. Og They da- couldn't even look at him. Da Moses kom til folket, så skinnede hans ansigt, så de ikke kunne holde ud og se på ham. Let God be gracious. May the Lord lift his countenance and give you peace. Lad Herren løfte sit ansigt og give dig fred. This is the blessing. Det er velsignelsen. We sing it in many languages. Og vi kan synge det på mange sprog. In Danish it is Herren velsigne dig og bevare dig. På dansk er det Herren velsigne dig og bevare dig. And the rest of it. Og resten af det. And then it ends with, Og så slutter det ved,
So God says, so they will put my name on the children of Israel, Så de vil sætte mit navn over Israels børn, and I will bless them. og så vil jeg velsigne dem. So when we pray for Israel, Så når vi beder for Israel, we need to pray, God, may they live to honor your name. så må vi bede, vil de leve sådan, eller må de leve sådan, at de ærer dit navn. When God's name is on them, their blessings will be released. Så når Guds ansigt er på dem, så vil deres velsignelse blive forløst. God never fails in his part. Gud han gør aldrig fejl i sin del af pagten. It's us who needs to do our part. Det er os, der behøver at gøre vores del. So they shall put my name on the children of Israel, Så de skal sætte mit navn foran Israels folk, børnene af Israel, and I will bless them. og jeg vil velsigne dem. Let us pray. Lad os bede. Our Father, we pray for Israel. Far, vi beder for Israel. This land is the only land in the world where you said, this is my land. Det er det eneste land i verden, hvor du sagde, at det er mit land. We pray for the people of Israel. Vi beder for Israels folk. These people, they are the only people you said, these are my people. Det er det eneste folk, hvor du siger, at det er mit folk. God, we pray that they would see the awesomeness to have the God of the universe call them my people. Far, vi beder om, at de må se det fantastiske at have universets Gud kalde dem sit folk. God, we pray they would lift up their eyes once more to your face. Og vi beder om, at de må løfte deres øjne en gang mere til dig. We ask that they would return to the covenant. At de vil vende tilbage til pagten. Not to the laws of their rabbis, Ikke rabbinernes love, but to the law of Jesus. men Jesu lov. They would return to the new covenant. At de vil vende til den nye pagt. Lord, you tore the veil when Jesus died. Du rev forhænget i stykker, da Jesus døde. We ask that they will repent for going and stitching up that veil. Og jeg beder om, at de vil omvende sig fra at sætte dette dække op igen. You didn't want them to make more sacrifices. Du ønskede ikke, at de skulle komme med flere ofre. But they continued in their stubbornness. Men de blev ved med at etablere det. Show them what they're doing wrong, Lord. Vis dem, hvad de gør forkert, Gud. You destroyed the temple. Du ødelagde templet. And they want to build another temple. Og de ønsker at bygge et nyt tempel. God, open their eyes. Åbn deres Lord, we øjne, ask Gud. that there will be experiences like the Saul of Tarsus on the road to Damascus. Lad dem få en oplevelse af dig som Paulus på vejen til We Damaskus. pray, Lord, they will be struck down by your light. Vi beder om, at de vil blive slået af dit lys. All those who are persecuting your people. Alle de, som forfølger dit folk. We pray, Lord, that the Sauls will become Pauls in Israel. At deres sjæle vil blive frelst i We Israel. pray, Lord, when you strike them down, they will say, Lord, what will you have me to do? Vi vil have, Gud, at de skal se, når du slår dem, at de siger, Gud, hvad vil du have, jeg skal gøre? They will acknowledge you as Lord. At de vil genkende dig som Herre. They will acknowledge Jesus as the Messiah. At de vil genkende Jesus som Open their Messias. eyes that they might see wonderful things from your word. Åbn deres øjne, så de må se underfulde ting i din lov. The only way Jerusalem can have peace is when the Prince of Peace comes to Den them. eneste måde, Jerusalem kan få fred, er, når fredsfyrsten kommer. Lord, we pray that Israel will once more call out, blessed is he who comes in the name of the Vi Lord. beder om, at Israel igen må sige, velsignet være han, der kommer i Herrens navn. That they will call out, Hosanna to the Son of David, come and save us. At de vil råbe Hosanna til Davids søn og sige, kom og frels os. We pray they would see in the book of Matthew chapter 1 that Jesus is one of them. At de må se, ligesom i Matthæus 1, at Jesus er en af dem. We pray, Lord God, that many, many more will turn to you. Vi beder om, at mange flere vil vende sig til dig. You said you would pour out your spirit. Du sagde, du vil udgyde din ånd. You said, Lord God, you would give them a heart of flesh. Du sagde, Gud, at du vil give dem et kødhjerte. You said you will bring them back Du for sagde, du vil your bringe dem name's tilbage sake. for dit navns skyld. Lord, we believe your word. Vi tror dit ord. We believe that you will bring them back. Vi tror, at du vil bringe dem We tilbage. believe, Lord God, that they will bow the knee. Og vi tror, Gud, at de vil bøje deres knæ. We believe that they will call Yeshua their Messiah. Jeg tror, at de vil kalde dig Yeshua, deres Messias. We speak your word over them, your people, your land. Taler dit ord over dem, dit folk, dit land. Bring them back to the covenant, Bring dem Lord. tilbage til pagten, Gud. The new covenant in the blood of Den nye Jesus. pagt i Jesu blod. So that you Så can at du, bless them. så du kan velsigne dem In Jesus' name. i Jesu navn. Amen. Amen.